Nikola Sremčević, a ono što ću vam sada pokazati jeste labelo face ili ti labelo lice. Kako da nekoga urnebesno zasmejete pomoću, jel tako, labelo stick. Znači možete ga kupiti u apoteci i možete ga upotrebiti da napravite urnebesno dobro lice. Ovo ne može svako da uradi, morate da imate izuzetno jake, znači, face mišiće. To se posebno vežba, ali da ne dužim, pogledajte kako se ovo radi. Znači, hoćete da nasmijete društvo, da napravite neku ludu facu, potrebno je samo labela. Nemojte ovo raditi ako ste mladi, ako ste deca, jer posle jedino možete labelo izbaciti, znači, putem ricinusa, jel tako? Okej. Razumeli smo se i krećemo. Znači, labelo face. Idemo. Stavimo labelo usta. O, vidi, koja faca, ludica, haos. Aha. Male poteškoće, nema veze. Sada pravimo facu broj 2. Zdravo. Kako ste? Jeste li dobro? A sada pravimo facu broj 3, ok. Što mi nateko zub, što mi nateko zub. Ja imam talenat.